барои таҳияи барномаи навбатӣ дар вақти таътил роҳ пеш гирифтем сӯи истироҳатгоҳи берун аз шаҳри Орзу. Истироҳатгоҳи мазкур ба шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе тааллуқ дошта, имкон дорад дар як баст то 250 нафар хонандаро ба истироҳат фаро гирад. Ногуфта намонад, ки истироҳатгоҳи Орзу дар дараи Харангӯи ноҳияи Варзоб воқеъ буда, мавқеи ҷойгиршавӣ ва боду ҳавояш барои барқарор намудани саломатии мактаббачагон хеле мувофиқ аст. имрӯзҳо бо мақсади амалисозӣ ва пайваста дастгирӣ намудани асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, кӯдакону наврасони ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан шаҳри Душанбе ба фароғати тобистона ҷалб карда шуданд, ки яке аз истироҳатгоҳҳои беҳтарини шаҳри Душанбе ин истироҳатгоҳи тобистонаи беруназшаҳрии Орзуи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе мебошад, ки аз 4 баст иборат буда, ҳоло мо дар басти якуми истироҳатгоҳ қарор дорем, ки истироҳатгоҳ шумораи кӯдакон дар истироҳатгоҳ 200 нафарро ташкил дода, 25 нафар кормандон, мураббиён, кормандони техникӣ, духтур, ҳамшираи тиб ва ғайраҳоро ташкил медиҳад. кӯдакону наврасон ҳамарӯза тибқи нақшаи кории истироҳатгоҳи тобистонаи беруназшаҳрии Орзуи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе фаъолият намуда, нақшаи истироҳатгоҳ аз машғулиятҳои шавқовари варзишӣ, оббозӣ, баргузории маҳфилҳои ҳунариву варзишӣ, мусобиқаҳои варзишӣ, КВН, маҳфили зарифон. хоб дар баробари ин озмуну мусобиқаҳо кӯдакон ба хондани китобҳо, маҳфилҳои ҳунарӣ, хоб аз ҷумла маҳфили дузандагӣ, дастони моҳир, маҳфилҳои варзишӣ, шашка ва шоҳмот машғул мегарданд. пас аз хӯрдани хӯроки шом тибқи нақша баъзан вақт шабҳои синамо эълон менамоем ва баъзан вақтҳо талаботи ҳамон нақша хоб шоми базми рақсу сурудҳо баргузор карда мешавад, ки кӯдакон дар ин шомҳои дӯстӣ мисол боз ҳам завқу истеъдодашон нисбат ба истироҳатгоҳ зиёд мегардад. Истироҳатгоҳи тобистонаи берун аз шаҳри Орзу аз 8 даста 4 маҳфил иборат буда, дастаҳое ки мисол кӯдакон истироҳаткунандагон дар он ҷо хоб мераванд, аз телевизор, DVD, дигару дигар таҷҳизотҳои лозима, ки барои кӯдакон лозим ҳастанд, пурра таъмин мебошанд. дар давоми 12 рӯзе ки кӯдакон ва наврасон дар истироҳатгоҳ фаро гирифта шуданд ва истироҳати хуб доранд, дар давоми истироҳати кӯдакон волидон танҳо рӯзи якшанбе ба истироҳатгоҳи тобистонаи берун аз шаҳрӣ омада, аз рафти чорабиниву аз дигар чизҳое ки мисол кӯдакони онҳо машғул ҳастанд, дидан намуда боз бармегарданд мераванд. волидоне ки ба истироҳатгоҳ барои дидани кӯдакҳояшон меоянд, аз муоинаи тиббӣ гузаронида мешаванд ва баъдан роҳ меёбанд ба тарафи кӯдакҳои худ. чӣ тавре қайд карда шуд, роҳхат ба истироҳатгоҳ ройгон буда, аксар истироҳаткунандагон хонандагони фаъоли ин ё он муассисаи таълимӣ мебошанд. инчунин дар ҳар баст 20 нафар хонандагони мактаби интернати рақами якуми пойтахт низ имкон доранд дар ин ҷо истироҳат намуда, саломатии худро барқарор намоянд. ин ҷо қарор додем бо якчанд нафари онҳо ҳам суҳбат шавем. ман хонандаи синфи 6А Сидиқзода Боймуҳаммад аз дастаи 3 мебошам. ман дар мактаби интернати рақами 1 шаҳр Душанбе таҳсил менамоям. дар ин лагер омада истироҳат карда истодаам. дар ин лагер ҳар рӯз бозиҳои шавқовар дар ин озмунояш ҷо гирифта истодаам ва боз ба наздики озмуни фурӯғ суддона мешавад, дар он ҷо рафта иштирок менамоям. бачагиам бекасу танҳо гузашт, бо дараву бо хушачиниҳо гузашт. доман аз хуша пур аз домани саҳро гузашт. дар сари санге ҳама рӯз интизор, мешумурдам турнаҳоро ҳар баҳор. бачагиям бо қатори моҳӣ турнаҳо якҷо гузашт. шаст меандохтам ба руди маст, то биафтад моҳии тилло ба шаст. бачагиям бо қатори моҳии тилло гузашт. ханда мекардам ба сӯи шаршара, ханда меомад зиҳар сӯи санги дара. бачагиам ба лаби дайро гузашт. бачагӣ гургури заринёли ман, бачагӣ гургури заринболи ман, ёлу бораш ғалқи пур аз роҳи умри мо гузашт. ташаккури зиёд. таманнои онро мекунем ки бачагии шумо хуш гузарад ва бовар дорем ки чун дар кишвари мо сулҳ аст, ободӣ аст, бале
бачагии шумо хуш мегузарад ва дар оянда ҳамчун як инсони комил ба воя расида ба халқу миллат хизмат мекунед? бале. умеда бошад хонандаи фаъол, иштирокчии олимпиадаи фаннӣ ва озмуи ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст мебошад ва барои ин дастовардҳояш соҳиби роҳат ба ин истироҳатгоҳ гардидааст. ман Лолаева Умеда хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 122 ноҳияи Фирдавсӣ мебошам. Инҷониб истироҳаткунандаи истироҳатгоҳи тобистонаи берун аз шаҳри Орзу дар мавсими тобистони соли 2023. мо дар ин истироҳатгоҳ ҳама рӯза бо ҳар гуна машғулиятҳо, бозиҳои шавқовар ва ҳар гуна мусобиқаҳо саргарм мегардем. мо шукрона аз чунин давлати соҳибистиқлол ва пешвои миллат дорем, ки барои мо насли наврас чунин истироҳатгоҳро фароҳам намудааст ва мо дар ин гуна истироҳатгоҳ истироҳат намуда дар оғози соли нави таҳсил бо рӯҳияи баланд таҳсил менамоем ва дар ҳар гуна олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок менамоем. эй пешвои миллат, асосгузори ваҳдат, орзуи ман ҳамин аст, доим боши саломат, умеда холнад аз дил, васфи роҳбари оқил, шукр гӯям ҳар замон ба Эмомалии Раҳмон. шумо гуфтед ки иштирокчии озмун ҳастед. Дар ин истироҳатгоҳ китобхона ҳаст ва агар бошад аз он истифода карда истодаед дар давоми чанд рӯзе ки дар ин ҷо будед? бале, дар ин ҷо китобхона низ ҳаст. мо ба вақтҳои холигӣ ба ин китобхона омада ҳар гуна китобҳои шавқовар, ҳикояҳо, афсонаҳо, шеърҳо аз бар менамоем. дар давоми як ҳафтае ки дар ин ҷо будед чанд асар мутолиа кардед? ман дар давоми ин ҷо буданам 5 асар мутолиа намудам. Сайргаште ки интизораш набудам, дар сурохи дӯст ва ғайраҳо. мегуфтед ки мутолиа кардан дар китобхона, дар хона, умуман дар муҳити берун аз табиат беҳтар будааст ё дар ин ҷо? дар ин ҷо, чунки дар табиат ин ҷо боду ҳавояш хеле зебост, худро озод ҳис менамоӣ. боз нисбат ба шаҳри Душанбе боз дар ин ҷойҳо боз шавқовар аст хондан. ба ту рӯҳи илҳоми тоза мебахшад. акнун мехостем камтарак дар бораи хурду хӯрок гап занед. Чӣ гуна аст? хурду хӯрокаш хуб аст, бад нест. хайр чӣ тавре ки дар хона хӯрокҳо чӣ гунаанд, дар ин ҷоям ҳамон хел. чӣ тавре қайд карда шуд, дар истироҳатгоҳ 4 маҳфил амал мекунанд. маҳфилҳои рассомӣ ва дастони моҳир аз ҷумлаи онҳоянд. дар ин ҷо асосан онҳое аъзо мебошанд ки худ табъи рассомӣ доранд. салом, номи ман Акбар аст. ба расмкашӣ. автомобил. бале. не, кашидагӣ нест, худам кашидам. бале. бале. аз кадом мактаб ба ин ҷо омадед? аз мактаби 18 ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. дар синфи чандум мехонед? дар синфи 4. баъд аз расмкашӣ боз чӣ кор мекунед? бозӣ мекунем, волейбол бозӣ мекунем, футбол, ба дигар корҳо машғул мешавем, расмкашӣ. шумо соли аввал аст ки ба истироҳатгоҳ омадед? бале. агар ки боз соли оянда ба шумо рухсат диҳанд мебиёед? бале. гуфтед зиқ шудам ку? инҷо ман дӯстони зиёд пайдо кардам ва бо онҳо бозӣ мекунам. давлатзода Амирҷон ҳамин чунин навишта шудааст? бале. расмам шумо кашидед? бале. чаро маст дар ин ҷо расми тутиро тасвир кардед? барои он ки дар дастаи худамон ду паррандаро дида хостам ки дар ҳамин онҳоро кашам. яъне дар хобгоҳе ки шумо дар он ҷо истироҳат доред тути аст? бале. тути аз истироҳатгоҳ аст ё ки ягон кас овардааст? ҳамон ҷо монда шуда буд. ман онро дидам ки муаллимамон ба ӯ хур медиҳад ва хостам дар ҳамин ҷо расмиро тасвир кунам ва фикр мекунам ки он аз ҳамин истироҳатгоҳ мебошад. хеле хуб, яъне шумо ба тутиҳо назар карда онҳоро тасвир карда тавонистед. яъне аз ин бармеояд ки шумо
маҳорати хуби расмкашӣ доред. Дар куҷо омӯхтед? من ایران در مکتب رقم 17 آموختم. وقتی که اولین بار قلم رو گرفته یک رسم کشیدم و این رسم دقت بردم، جلب شدم. یعنی وقتی که باری اول یک رسم کشید با رسم کشی مهر پیدا کردید و آهسته آهسته همین هنرتون رو در مکتب 17 میخونید. در مکتب با همراه معلمی رسم چیکار کردید؟ سایقل دادید. خیلی خوب. باری اول است که به این استراحتگاه آمدید؟ نه، باری چهارم است که به این استراحتگاه می آیم و دویم باری آمدگیم من یک دو رسمی استراحتگاه خود را کشیدم و از آن چی گرفتم؟ افتخارنامه. السلام. نام شما چیست؟ بیلال. بیلال، خیلی خوب. با چی کار مشغول هستید؟ من تاج ساخته ایستادم. تاج ساخته ایستادید، خیلی خوب. یک بار به ما نشان میدید؟ معلش. این اهلی تاج کردستم. یعنی همین کاغذ پورایی که شما با هم شیرش کرده ایستادید در آخری کار مثل همین میشود؟ بله. این رو از کی آموخته؟ من معلمم. در همین استراحتگاه؟ بله. خب یعنی شما محفلی دستانی ماهر دارید در اینجا؟ از کدام مؤسسه تعلیم اینجا آمده؟ من مکتب 8. من سال دوم است که استراحتگاه همجا میام. یعنی سال دوم است که در استراحتگاه آرزو استراحت میکنید؟ در دیگه استراحتگاه نبودید؟ بودم. من پیشتر در شراره استراحت کرده بودم. یعنی پیشتر در استراحتگاه شراره استراحت کرده بودید، این سال قرار داد که به اینجا بیایید؟ بله. چی پسند آمد به شما؟ من آرزو کرده بودم که همه چیز یاد گیرم. یعنی شما میخواستید که ساختن چنین چیزها را یاد گیرید و در اینجا به این آرزویتان رسیدید؟ بله. بله. دوستان پیدا میکنید، هر گونه هنرها رو میآموزید. بله. وقتی خود را با ثمر سپری میکنید. وقتی به خانه میروید به دیگر دوستانتون چی میگویید؟ من دوستان نقل میکنم که استراحت کنم. اینجا نقص است. من هم که باید بری همجا این سال دیگه بیام. خود میخواد که سال دیگر هم به همین جایید؟ بله. خوب، تشکر زیاد. و شما استراحتی با فراغت رو تمنا داریم. رحمت. چون در هر استراحتگاه در اینجا نیز به ورزش اهمیت خاص ظاهر می‌گردد. مخصوصاً اخلاصمندان ورزش روی میزی به مانند دستخوابانی، ششکه و شاهمات در اینجا خیلی زیادند. سلام بچه‌ها. نام شما چیست؟ حبیب. نام شما؟ یوسف و حبیب. دو جوانمردی پهلوان، انیقترش دو نورسی پهلوان. با شما مشکل بود با یوسف محاربه کردن؟ نه. کمک وزنتون وای شدن، کمتر بودن، باشد نمی‌باختیدن؟ بله، من دستم کمی کوتاه‌تر بود و وزن دستم پهن‌تر. حاضر ما شما رو باز یک نفر نورسی هموزن خود با مسابقه دعوت میکنیم. راضی میشوید؟ بله، من راضی. یوسف شما رو باشد با یک نفر هموزن خودتان. راضی میشوید؟ بله. خوب، شروع میکنیم. یوسف اول شما خیزید، شما شینید. نام شما چیست؟ یوسف. نام شما هم یوسف. اینک باز یوسف دیگر با حبیب، یعنی حبیب الله مسابقه میکنن. وزن هر دو یک است قریب به فکر من. کنی میبینیم کی غالب میبراید. آفرین. سلام. اسلام. شما؟ رجبالی. رجبالی در صنف چندم تحصیل میکنید؟ صنف 2. صنف 2 و علاقه با کدام بازی مشغول هستید در اینجا؟ بازی ششکه. ششکه یا شاهمات؟ ششکه. یعنی با مهره‌های شاهمات شما ششکه بازی کرده ایستادید؟ بله. خیلی خوب. یعنی این طور هم شده است. سلام. نام شما؟ نام من عبدالرحمن. عبدالرحمن در صنف چندم تحصیل میکنید؟ از کدام مؤسسه آمده؟ در صنف 5 تحصیل میکنم. از مؤسسه رقم 3 آمدم.
بیشتر به شما چی پسند اومد؟ بیشتر به من رجای روز پسند آمد که ما بکار نمیمونیم. سحر خسته مشق میکنیم، نهاری میخوریم و بکار نمیمونیم. سحر ساعتی چند از خواب میخیزید؟ سحر ساعت های 7 خسته، ساعت های 7 توسی مشق را شروع مینمونیم. در خانه عادتا در فصل عموما در وقت تعطیل کودکان ساعت 7 نمیخیزند. ساعت چند خواهند میخیزند؟ با شما مشکل نیست؟ نه در این بله. مشق پگاهی روزی مثلا میشد گفت که ای نمیخواهم بعد هیچی نمیگویند؟ نه برای استخوان های ما فایده دارد. یعنی برای سلامتی مشق پگاهی ضرور است. خوراکش چگونه هستند؟ با شما معقول است؟ خوراکش بامزه است. مثلا کدام خوراکش بیشتر مقبول؟ بیشتر شیربرنج. شیربرنج رو در کدام وقت میدن؟ در نهاری، نصف روزی یا بگو؟ سحر. در نهاری ها؟ بله. در شامگاه بیشتر کدام خوراک رو میخورید؟ بیشتر بگایی بیشتر شوربا میخوریم و سالاد های. خوراک یکم دوم میدین یا که تنها یک خوراک؟ تنها یک خوراک میدهند اما در عبد دو خوراک میدهند. یعنی در نصف روزی یکم و دوم، در شامگاهی باشد تنها یکم، یعنی زیرا که شبانگام بسیار خوراک خوردن اونقدر فایده ندارد، معده باید اونقدر پر نباشد. بغیر از خوراک باز چی میدین؟ میوه شیرینی میدین؟ بله میوه پیچین میدهند برای سلامتی. وقتی به خانه می روید به دوستانتون چی نقل میکنید درباره استراحتگاه؟ رفیقان نو میابم در آنجا رجای روزی خود را دارد که کی آبازی نماییم، کی بازی فوتبال دوستانه نماییم. برای آنها نقل میکنم که تا آنها هم آمده لذت اینجا را برند. شما گفتید که آبازی میکنید، حوضش چگونه است؟ شما بازی کرده میتونید؟ بله من آبازی کرده میتوانم. حوضی لگر بسیار خوب است. آن آبش نه خنک بعد نه گرمی بعد. یعنی معتدله؟ بله. بله. کودکان نورسان طبق نقشه آبازی که همه روزه از دسته 1 شروع می شود و در دسته 8 جنبست می شود. از ساعت 11 شروع به آبازی می نمایند کودکان که خوشبختانه کودکان چی قدره که مثال ذوق و استعداده که توجهشون مثال در استراحتگاه جلب می‌گردد، اولین درجه این آبازی میباشد، شناوری میباشد. وابسته به هوا است. مثال اگر هوا بزه باشد کودکان 10 دقیقه یا 20 دقیقه آبازی میکنند و بعد از شناوری آبازی نموده در دوش‌ها آبازی نموده به دسته‌ها تقسیم کرده میشوند. باعث ذکر است که به خورد و خوراک استراحت کنندگان نیز اهمیت جدی داده می شود. همه روزه به استراحتگاه میوه و سبزیجات تر و تازه وارد می گردد و آشپزانی با تجربه خوراک‌های با لذت و سرغذا را پیشکش استراحت کنندگان می گردانند. وضع سلامتی استراحت کنندگان نیز از مد نظر دور نمانده است. دکتر با تجربه و بنگاه طبی مجهزانیده شده دائم در حالت آماده باشند. برای 250 نفر کودکان در لاگر ارزو خوراک‌های صبحانه، خوراک نصف روزی و خوراک چاشت و خوراک بگاه روزی پخته می‌دهیم. از آن جمله خوراک سحر صبحانه‌مان منکش با لذت، شیربرنج، تخم و غیره. خوراک امروزمان لوبی شوربا، نسک شوربا، مرغ شوربا و خوراک دوم ماکارون با گولیاش، کتلت کرده میدهیم. خوراک چاش باشد بلوچکای بامزه، املت و هاکذا کرده میدهیم. بنگاه طبی استراحتگاه پورا با طلبات زمان جوابگو است و در برابر بنگاه طبی ایزولاتور جایگیر است که کودکانی که بیمار میشوند با ایزولاتور در آورده دکتران شب و روز با نگهبانی کودکان مشغول میگردند.
аз мушоҳидаҳои имрӯзаамон бармеояд ки барои истироҳати насли наврас ҳама шароитҳо фароҳам оварда шудаанд. умед мебандем ки ин насли хушбахти замон дар ин макони хушбоду ҳаво истироҳати бофароғат намуда ба соли нави таҳсил бо қувваю нерӯи тоза омода мешаванд.